هم چاوانه هیدارم هم باش بن ایرو وانه یا ما جبشه یکمین وانه یا سیا جبشه یکمینه شترنا بیشی پیشکتنا ویژه کردی 100 ساله نوزدان شخوا دوانه این چوده جی ما قالك جاران يعني آني بو سر زمان كو روشا ويجيا كردي بسياسته بجري دايبو بروشا كردستاني بجري دايبو دوی وانه دجی امی هنگ تشتین قدوه دمی در باسمون بینن سر زمان پیشکتنا ویجیا کردی 100 ساله نوزدان وقتی زانین ملت کرد ملتکی آشتی خواز نحس کریه شر هر دم لقل ملتين دن قابن قالكي جرينج آبيتنا جبو بيش خستنا ويجايا كردي چاندا خواه جبو بيش خستنا زانسته قابن پر جرينج آبيتنا ويجايا كردي ويجايك پر قبناره هجر ام ويجايا نفسكي تاني بقرن دست وي چاغي ام كيما هنا كيماني دخل ددن ويجايا كردي دوي ام فقرن لويجايا دبوكي ويجايا دبوكي شي جمع بچه دست بكرش خو وقتی زانين قلك دنگ بيج چيرو بيجن مي كردان هبو وان دنگ بيجان نفساندن نزاني بو نتزاني بون بنفسينن ونبخوينن لي چه دكرن لقلك دبران دقريان ويجايا خو بلا دكرن لقلك جهو دبران دقريان ويجا ج ام بيجن ج باجاركي دگهاندن باجاركي ج ملتكي دگهاندن ملتكي بفيرنگيو ويجايا ما د قالك آستنگيان ده درباسبو ويجبان المجي قالك آستنگي ديتن قالك كلام وكفرج آلي دجمن ده كتن بيشيان وان ليچاوابو هر دم لسر وان كفران وان ويجبانا خو بلند دكر د ويجايا ما يا كردي هات قركرن هات شوتاندن لي جهبو هنك لكولينر هنك زاناين كرد برهفكرن جويجيا كردير چيكرن مينا ملا محمودي بازيدي چند چيروكن چل ازباورم چل چيروكن كردي برهفكرن بآليكاريا ألكسندر جابا او كرن وقت فرتوككي وقالك يدن وك ملا محمود بازيدي برهفا ويجايا كردي كرن د ويجايا كردي ده چته سر زمان د ويجايا ميا كردي ده قالك ايش وازارن كردان روشان كرد ده درباس بون جمره ده ديار ده د 100 ساله نوزدان دجي ام بيجن داويا 100 ساله حجدان ده چه بو داویا 100 ساله حجدان ده جبر سدما كيمبونا شر دنابرا دولتا عثماني ودولت اوروبي ودولتا صفوي ده شر انجما جو شر دوي دمي ده سكني چه دركت هولي عثمانيان چكرن بري خدان كردا يريشن خواه لسر كردان زيده كرن زمان كردا قد خكر چاندا كردا قد خدكر قالك إيريش لسر ويجايا كردي ويجبان الكردي كرن تا هياقو دكها آستاقو قالك ويجبان سرقون دكرن ام حموجي ناس دكن مالا بدرخان باشا ميري جزيرة بوطان دماغو بدرخان باشا بسرحلداني رابو عثماني لهنبري ويدركتن او سرقون اسطنبولي كرن دماغو سرقون اسطنبولي كرن ايدي كرد مالباتا بدرخانيان وكردي ويدا ميجي دوان دبستانين يقو بنابي إعلان اللور دهات خوندن دوان دبستانات خوندن هردم وان عثمانيان شد خوستن قو أو هستي نتوي لجم كردان كيم بكن لي هردم كرد هستي نتوي لجوا قرتردقو حتى كو جوانين كرد ين مينا مقداد مدحت بدر خان دركت جلادت بدر خان دركت نوي ديرسمي دركت دوي دميده
هنکی روش هاویجیا کردی هات گوهرتن نوجنی کت ویجیا کردی ده او هستین نتوی لجم کردا گربو و خوش کلاسیکی رزگار کرد. دوی دمی دجی روزنامه کردستان درکت هولی. روزنامه کردستان د سال 1898 جعالیه مقداد مدحت بدرخان و بهاد دامزراندن. امی ناوی بنویسینن. دكيجان سالي دبو سالة 1000 سالة 1000 ونوتو حيشتان. روزنامه کردستان د سال 1000 ونوتو حيشتان بدركت جعالیه کی و جعالیه مقداد مدحت بدرخان او جی جمال باتا بدرخانیان. دامزرینه روی کی بو؟ دامزرینه مقداد مدحت بدرخان. دماغو اف روزنامه دركت شورشك لكردستاني دركت جبر حردن ويجيا كردي بسياسته بقريداي. دماغو روشك لكردستاني هبن ويروشا هاني او روشا هان كنت ديار دبه دهندري ويجيده هردم ويجوان هستي خوا جتشتيغو به باندور دبل در دورا خو وی تشتیتین سر زمان دو ویجه خود بویجی روزنامه کردستان شورشک لدجی داگرکریا عثمانی هات لدار خستن. مگوت روزنامه کردستان د سال 1898 دبو دامزینه وی مقداد مدحت بدرخان بو لکی جان دوری اف روزنامه درکت لمصری لمصري بو بايتختها مصري القاهرة. لي تشهبو دفرده ما قوت لمصري اف روزنامه هادا مزراندن لي هردم عثمانيان دسوردان دكرن بوفي روزنامه شو اف روزنامه بدي زمانان بزماني تركي كردي بدي زمانان هات وشاندن بزماني تركي كردي مو لي بتيبين عربي و نبتيبي لاتني ايج انا كا ام بيد نفسينن بتيبين عربي هون جبر دسوردانا عثمانيان اف روزنامه لقالك دفران قريه للندني للجنيفي لمصري اف روزنامه لقالك دفران قريه شخوا ما قلت كردان كرد بقلك سرهلدانا رابون سرهلدان المجي ام هناك ميناكن وان بين سرزمان سرهلدانا عبد الرحمن باشاي بابان 1006 سرهلدانا مير محمد باشاي رواندوزي 1034 حيا 1037 وقالك سرهلدان تجي دبيدنيتك شخول نتني دوی 100 سالا داویا 100 سالا حیجدان د سرهلدان درکتن جمیج به سرهلدان کردا درکتن لی هر دم داگرکریا ترک یا عثمانی دخواست بو لهمبر وان بسکنه و چوساندنی لسر ویجیا کردی بکر قرکرنی شوت هن قرد کرن کرد هم او سرگون دکرن گله گوهرتنین دیموگرافیک دورن لباجارن کردا چه دکرن ويجيا وان دشوتاندن قالك ويجوان دهاتن قرتن هناك دهاتن كشتن هناك دهاتن سرقون كرين وكما ميناك اني سر زمان مال باتا بدرخانيان هاتن سرقون كرين ج ولاتي خو او سرقوني اسطنبولي كرين امي وانا يا خو بخوينن بنرم بيتش خالن قوم مجبير كرني ام تيدا شيرو بكن بيشكتنا ويجيا كردي د 100 سالا نوزدان ده
وەکە تێزانین جڤاکبوونا نەتەوەیە کورد ji demên pir kevnar ve pêk hatiye. Ji berê ve Kurd xwedînîgar, nivîs û çandê ne. Bi neteweyên din re mil bi mil ji bo pêşxistina wêje, çand û zanista xwe gavên girîng avêtine. Lêbelê piraniya cih û warên wan ên dîrokî ji ber derbasbûna demê û guhertinên li cîhanê û bi taybetî piştî hatina Îslamê ji holê rabûne. Li ser wêjeya Kurdî ya kevnar gelek wêjevanan nêrînên xwe diyar kirine. Ji xwe gelek wêjevanên me Kurd nêrînên xwe diyar kirine ser wêjeya Kurdî. Gotinê wêjeya me pir kevnar e, mîna Celîlê Celîl, Ordîxanê Celîl, Celîla Celîl, gelek wêjevanên din jî wek wan, vana jî lêkolîn li ser folklorê Kurdî beşê yê nehatî nivisandin, lêkolîn li ser vî beşî kirine. û wan jî herdem gotiye wêjeya Kurdî ne tenê vêna nivîskî ji ber wêje berî vêna nivîskî heyî jî lê mixabil hatiye şewitandin, hatiye qirkirin. Ji xwe wêjeya me jî çawa dest pê kir? Wêjeya Kurda bi helbestê dest pê kir. Lê çawa bû li ser zarên dengbêjan ji nişkê ve dibe yên din, dibe ew beşên din. Destpêkê helbest û piştî helbestê îca çi derdikeve? Piştî helbestê roman çîrok derdikeve, roman derdikeve, destan, efsane, evgêş beşên wêjeyê. Di dawiya sed sala hîjdan de ji ber sedema kêmbûna şerê di navbera Sefewî, Osmanî û dewletên Ewropî de di encama xwebehesîna Osmaniyan û ji destdana gelek herêmên dibin destên wan de êrişên xwe li ser Kurd û herêmên wan zêde kirin. Êdî çand û wêjeya gelê Kurd bi qirkirinê re rû bi rû ma. Ji bilî guherînên demografîk ji hêla Osmaniyan ve ku li ser Kurdan û netewên din hate pêkanîn, ev jî bû sedema ku wêjevan û nivîskarên Kurd ji welat derkevin an jî sirgon bibin. Ên ku hatin girtin û yên ku hatin kuştin, ku piştî çewîsîna serhildana Bedirxan, qirkirina li ser gelê Kurd xurttir bû û ji aliyê Osmaniyan ve vê biryarê didin ku malbata Bedirxaniyan ji welatê wan sirgon bibin, êdî wan sirgonî Stenbolê dikin û di dibistanên bi navê Êlan ên bihişmendiya Osmanî perwerde dibin. Tevlî hewldanên wêjeya Kurdî ku xwe ji hişmendiya klasîk rêzgar bike, hîn jî perwerde dibistanên olî de dihat dayîn. Tevî ku ew qas êrîş û dagirkerî bi ser gelê Kurd de dihat, hestên netewî li cem gelê Kurd gurtir dibû û hewldanên serhildanan nehatin rawestandin. Dema ku gelê Kurd bi serhildana radibû, erê Osmaniyan ew sirgonî deverek didikirin, lê her dem jî li hemberî wat sekinîn. Nedixwestin ku carek din jî serê xwe rakin, her dem çi dikirin? Agirê serhildanê wan vedimrandin. Em ê hinek mînakê serhildanên Kurda bînin ser ziman, ji xwe serhildan ne tenê sed sala hîjdan û nozan dest pê kirin, sed sala şazdan serhildanê Kurda dest pê kirin. Mînak serhildana Ebdurrehman Paşayê Baban 1806, serhildana Mîr Mihemed Paşayê Rewandûzê 1834-1837, serhildana Bedirxan Bek 1842-1848 û Şêx Ubeydullah Nehrî li bajarê Şemzînanê 1808. Ev hinek mînakên serhildanê Kurdan. Piştî ku serhildana Bedirxan Bek bi bin ket, êdî li Stenbolê ew kesên ku sirgon bibûn di dibistanên Osmaniyan de perwerdeya xwe berdewam kirin û rê li ber pêşketinên girîng ji aliyê wêjeyê ve hate vekirin û gelek zanyarên bi nav û deng derketin. Mîna Miqdat Midhet Bedirxan, ev dem wisa derbas dibe ta ku dighêje derketina ciwanên Kurd ên mîna Celadet Elî Bedirxan, Nûrî Dêrsimî, Kamîran Bedirxan. Li Rojavayê Kurdistanê, Şam, Misir û Libnanê geriyane. Ev zanyarên Kurd yan jî zanayên Kurd li van deveran geriyane. Me got li Rojavayê Kurdistanê, Şam, Misir û Libnanê geriyane. Vê rewşê
تا درکتنا روزنامه کردستان یا یکم بناوی کردستان بريفبريا مقداد مدحت بدرخان و القاهرة پایتخت مصر ده سال 1898 ده بزمان تركي و كردية بتيبين عربي دركت بدركتنا في روزنامه را روشا كردي جي بپیش کت هر چقاسی راستی گلک آستنگین مینا دوربون و بلافکرنا وشانان دهات لی هبون و پیشکتنا خواه بردوام کر و بو نافگینا یکم آراگهاندنی کوته ده ایش و آزارن گلی کرد روشاوان کوته را در بازبن دانی زمین و هشمندیان نتوی و کردواری دناوا گلی کرد ده بپیش خست مروف دکاره ببیجه که دوی دمی ده دما قدخیا زمانی کردی و پرگالا ترکیتیه یا که لسر گلان دهات سپاندن و بتایبت گلی کرد روزنامه کردستان بو چاپکانیا شورشا گلی کرد بدجی داگر کریه ما وانایا خوشی خوند یا گرنگ لجمع امچه ناس بکن روشا کردستانی ده 100 سالا 19 ده چاوا بو ایدی ویجه یا مجی بوی روشا هانی وگریدای دوی دمیده کرد کی چه آستانگیان ده درباسته بون روشا کردستانی چاوا بو سیاست وی دمی چاوا بو سیاست داگرکریه چاوا بو ویجه یا مجی وی دمیده پیو گریدای چیشی درکت هولی مگوت روزنامه کردستان یا بو وک شورش شکل دیجی داگرکریه ترکی دوی دمیده و روزنامه کردستان بسال 1898 ده جالیه مقداد مدحت بدرخان لمصری هاد دامزراندن لی جبر دسوردانا ترکان لگلک دبران اف روزنامه گریه لمصری هاد دامزراندن لپایتخت مصری القاهره جه مصری چو جنیفی چو لندنی لگلک دبران گریه مگوت جبر دستوردانا داگرکریه ترک یا گرنگ لجمع او بو شخوا هنه پرسن ما هنه سی پرسن ما هنه گریدای وانه پیشکتنا ویجه کردی 100 سالا نوزانده امی برسبا وان پرساجی بدن پرسن ما چنه دست پیکه ده دبی چما روزنامه کردستان زیده هبونا خو بردوام نکر و جمصری بر بجنیوی و چو شخو برسب مگوت روزنامه کردستان چما بردوام نکر و چما جبر جمصری چو جنیفی و چو لندنی لگرک دوران گریا شخو برسباوی پرسیجی جبر دستوردانا عثمانیان بو دستوردانا عثمانیان اف روزنامه هان لگرک دوران گریا مینا جنیف لندن مصری دسپیک شخو مصری بو پشتیوی در جنیفی پشتیوی در لندنی جارکی ودگره مصری جارکی ودگره جنیف یعنی هر جارکی اف روزنامه هان چو دورکی جبر هر دم ایریشن داگرکریه لسر ویجه کردی چاندا کردی گلپور کردی هبو ندخواستن گوتشتکی به زمان کردی دناوا ملت کرد بلا بده برسفاوی پرسی چو بو جبر دستوردانا عثمانیان بو جبر دستوردانا عثمانیان اف روزنامه لگلک دوران گریا یادن برسا دویمین جمع چیه دبی بچرنگی وجه شورشگری درکت هولی و آرمان جاوی چبو شخوا بدرکتنا روزنامه کردستان هستی نتوی لجم کردا گرتر بو چند وجه خوا بلاف کرن درکتنا روزنامه کردستان بو چاپکانیا شورش گلی کرد لدجی داگر کریه آرمان جاوی جی چبو خردکرنا هستی نتوی آنگو برهمین ویجوانان دهندره شورشی ده دکتن بن خزمتا و روشا هانی ده بن خزمتا او روشا ویجوانا تید جیان دکر و ویجوان دکت بن خزمتا و روشی برسفاوی پرسیجی مدا اما بین پرسا سیمین جمع چیه به چما کردن
کو بسرهلدانا رادبون پشتی شکراندنی جوالاتی خو سرگون دبون. دبیجه چما کردین کو بسرهلدانا رادبون پشتی شکراندنی جوالات خو سرگون دبون. برسوا پرسا سیمین جی چیه؟ جبر مگود دسوردانا عثمانیان. جبر سدما كيمبونا شريدنا برا صفوي عثمانيان ودولة أوروبية ده أنجاما خب حسينا عثمانيان وجدسدانا قلك هريمين دبن دستين وانده إريشن خوا لسر كرد وهريمين وان زي ذكر إيدي تشبو إيدي چان ووجيا قلي كرد بقركرين را روبروما جبلي جوهرين ديموغرافيك جهيلا عثمانيان و كل سر كردان ونتوين دين هاتا بيكانين أفجي بوسا دما كوي جوان ونفسكارين كرد جوالاتي خوا دركبن آنجي سرگون ببن. هیوی دارم باش ما برسوا پرسی خوش داده سپاس بوه.